Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Emily ke Mahoti konstituensi ubak Charles Marngar ringkat baru kertong yakun election MDC ke parti ubak Job Linston menta kesengi ke berdeka sengi nyo vote ya ke election MDC hadian berkilawan pai nanong po bat poi hamau lasnai habo penpau holor ke jing bomla ban poi syakatong jong ke jing jom kila penpau ya ke jing sungu ya ki pai ba kibla ya ke jing kershan wat la kim syam lala ban poi syak jing jom Henry kilo ong ba ke jing tri lang kanang peteng na ke benta ke bit ke biang jong ke than Laman kedau bau ba Job Linston ulayo ya ke jingkershan na kishpo wajar san spa live kundai ngun hakanik election MDC but wan haka kerdan ke baar na ke jingyo vote na pedang ki wei ki kertong ke Mahoti konstituensi na ki seng sang pertai beper. Na kalian gajungan MLA Job ke Mahoti konstituensi ko ke ngamla lemda penpau ke jing songu ke bekrau play Google don dekat man yalam ini nadu apa sedang ketika kam ke jongi ketika MDC election dekat kandidat jongi ba Job Linston Buram baru ni Aisho play wala dan gimpoi show thong ke jong ketika ketiga pemerintah Nashimi kene kalang ke kabul ban ai play ikinong yalam jongi baru kibadan ke block level kibadan haji area kibadan haji primary unit level but yung pagba nung kershan jong kamau di konstitusi kebangi hidang yo adu chipo hajata ini priang ya ke karai ke jong pagba ini priang ya ke mandate ke jong pagba kalian jonga priang ya ke mandate ke jong pagba man yo ko bakalong ndai tang hapo ke konstitusi ke jonga ne po mau di dai ki weiru ki konstitusi ina kalian ke jonga ngasim ke ne ke jong ai play ke kerpang igi pagba jong konstitusi baru kum MLA ngadon panang tengi ke jing syakri panang trai ban ai ke jing syakri ke pagba jong mau di konstitusi ke bor ke bangangadon ko bu MLA panang kalian ke jonga ke ko bor ngasimro ya ke kabu ban congratulate ban ai ke jing kublai ya long job ba kenjo orang tong ba job na ke party boys of people's party na ai ke jing kublai na kamata jong obat ringkat bro kandidat ujongi ba Job Linston ngishim ban congratulate yo hakani ko por ke pemerintah bat nakalian ke jonga kumu MLA ngakwa ban khot ban weru igi pajba no kershan baro ibla ai ke jing kershan baro sipo hajar tam nagam tai ba Job Linston kim dei ban no ban sim kim dei ban du ban sim adon kumu MLA banang teng ke jing trelang apo ke konstitusi bandikit ya pak ya ke kia ke jong ke konstitusi baro ko mapan pa ko disiru mata cin kublai ya baru pai ba tu ya lublang tu ya orang ane hayen menta ka jamin kublai yang juga ha ke cin kublai yaki sekali pada cin sungu uru ya cin kublai sudah melang ke juti wala da impoi show thong jadi cin job ru andre kalong ba tani ka penpau ya ka jinya kublai sudah melang ke jumi ka jingyo jungi si po wajar hot kadai ka cin kermen nak bentak lawai ke jumi itu kadang kalong ba nak kalian juga ada di kublai ya baru kau kena kublai sama parti kita ni nadu MLA badan berom ni kalau terus met laban bensim badan sempang bad sibun kira ramba jom parti kita ni karena kalian juga kubu kertong wala da masa remru mai ke singkit blok kirwang di pai ba baru kau makin ang chat kena kelang kena bah ikan kijam dijumpi pada kalian juga ngai ka jing kublai ya iba kenjo orang tong di bala job akan election ke pemerintah nak kenika lai Mahoti konstituensi gitu ni boleh sih. Rainbow of Sound Music Academy ke badan Hakishnong Maubri Ribhoi District, a music school ke baju pelong, Shisian Chitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu ispau baje menstep, adu sau baje janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng, ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar,
keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal bat khasi vocal. Kane ka music school ka jupunya ro ek street performance bat ki concert aman law snam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih ha ka music school. Ti parlok baro wan nampat slam, wan ban shem ka admission ha ka music school. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai